nažalost, najveći broj ovih ljudi, to i jesu pravoslavci, što sa ruske, što sa ukrajinske strane, posebno sa ukrajinske strane. I mi znamo da se vodi taj rat i da mislim, mi pričamo svo vreme o Ukrajini. Ukrajina je samo jedan poligon, znači, zna se ko vodi ovaj sukob, da se on vodi, na uništenju se radi pravoslavlja. Znamo da je bastion odbrane, ne samo pravoslavlja, nego uopšte kulture, civilizacije, ljudske, pravih tradicionalnih vrednosti jeste Rusija. I zato je deo sveta, veći deo sveta uz Rusiju, zato što shvataju da oni štite i njihovu veru, i njihovu kulturu, i njihovu tradiciju. Mi kao pravoslavci, Rusi kao pravoslavci, Ukrajinci i tako dalje. Meni je najviše žao. Vi niste svjesni, ja sam obišao Ukrajinu uzduž i popreko, to je 100.000 kilometara. To su takvi manastiri, hramovi. Znači, idete recimo i na putu, imate manastir u kom dođete ljudi, mnogi koji su nevidjeći, koji loše vide, okupaju se u toj hladnoj vodi i ljudi dobiju vid. I tako da ja sam prošao to sve. Znači, to je nevjerovatna jedna pravoslavna svetinja, država kompletna, koliko bogatstva imala. I da oni to sve preokrenu, da oni pale, da oni prave sada cirkus u crkvama, znači to je prosto nevjerovatno. Znači, to ti govori o tome da oni uništavaju pravoslavlje, uništavaju kulturu, veru i ne samo pravoslavlje, jer u Rusiji imate, vidjeli ste i Čečenci i tako dalje. Znači, oni rade protiv normalnog čoveka, protiv ljudstva, protiv normalne porodice. Samo da se nadovežem.